namin nga sasayme. Tuwing nga an-anek ekek, daytoy puso agsangsangit ay ngaminen day taulpi. Tano iti samit ni ayan sudin natay si tatakneng mayaw awan daming kaput pategmut sa balin. Dardarep debet nga nanayon, dagiti lailong kanya rekta kentungo aglalunoy naken kagmasuno agararubus luluak nga buyugan di parangay ayong ngemno itang dinakpay perengen dinakpay nga kita enen day di ayat ngayon kalaling inuwag simon panagibig. Wen biyag ko jakla dingiten no di kala panunuten di sudiken takneng ngemay abaya unayen lagi pen jayat ngain lililing tapmunti sa baling napate di nagkadruruden tangay sikati ay ayate nurebeng na ipasabalimpay day tagasin nurebeng na ipasabalimpay day tagasin.